Tesalonikasve, kapitulli 4 dhe vargu 13. Por nuk duam vëllezër që të jeni në padije, përsa përket atyre që fjetën, që të mos krishtoheni si të tjerët, që nuk kanë shpresë, sepse po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ngjall, kështu edhe Perëndia ata që kanë fjetur me anë të Jezusit do t'i sjellë bashkë me të. Sepse këtë po ju themi me fjalët e Zotit, ne të gjallët që të mbetemi deri në ardhmën e Zotit, nuk të jemi përpara atyre që fjetën, sepse Zoti vetë me urdhën me zë, kryengjëll dhe me burinë e Perëndis do të zbresë nga qielli dhe të vdekurit në Krisht do të ringjallen. Të parë, pastaj ne të gjallët që mbetemi do të rrëmbehemi njëkohësisht në rrethë me ata për të dalë përpara Zotit, në ajër dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Και αυτό 5 μέχρι το 12. Edhe kapitulli 5, sepse për kohën dhe për shtinën vëllezër nuk keni nevojë të shkruaj, sepse ju vetë e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë. Kështu si vjedhje si natë, sepse kur thonë paqe dhe siguri, atëherë një shkatërrim i papritur do të bjerë mbi ata, ashtu si dëngjet e lindjes të gruas, shtatzëve dhe nuk do të shpëtojnë. Por ju vëllezër nuk jeni në errësirë që ajo ditë t'ju zërë në befasi si vjedhës. Të gjithë ju jeni bijë të dritës dhe bijë të ditës. Ne nuk jemi të natës, as të errësirës. Le të mos flemë pra si dhe të tjerët, por të rrimë zgjuar dhe të jemi të thjellët. Sepse ata që flenë në natën dhe ata që dehen natën. Kurse ne që jemi të ditës dhe të jemi të kthjellët duke patur veshur pasmorën e besimit dhe të dashurisë dhe për krenarinë shpresën e shpëtimit, sepse Perëndia nuk ka caktuar për zemërinë, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit tonë Jezu Krisht, i cili vdiq për ne, o të zgjuar, o të fjetur, të jetojmë njëkohësisht në të, prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin, ashtu sikur edhe bëni. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Lavduar emrin i Perëndis. Ο Απόστολος Παύλος ήρθε περίπου 49-50 στη Θεσσαλονίκη. Të dashur vëllezër, Apostulli Paul erdhi 45-50 vjet në qytetin e Salonikut. Και μετά από ένα χρόνο στέλνει αυτή την επιστολή. Dhe pas një viti vllai dërgoi një letër apostolike, Τους μίλησε για τον Κύριο, i foli për Zotin, πιστέψανε besuan και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κάποιοι αναχωρήσανε. dhe mas pak kohë disa u larguan nga jeta. Και ήρθε στεναχώρια στην εκκλησία. Erdhi një mërzitnim, një trishtim në kish, Στεναχώρια στην οικογένεια, një trishtim në familje. αλλά αυτό επηρέασε και όλη την εκκλησία. Por kjo situatë e përkeqësoi dhe pak e trishtoi dhe pak kishën. Πιστέψανε στον Χριστό. Është diçka që ne besojmë te Krishti. Ακούσαμε ότι υπάρχει ζωή αιώνιο. Dëgjuam që ka një jetë e përjetshme, Αλλά έρχεται η πραγματικότητα της ζωής por vjen realiteti i jetës και χάνουμε ένα κοντινό πρόσωπο. dhe humbasim një personazh të ngushtë i jetës tonë. Και ο Παύλος στέλνει αυτή την επιστολή για να τους παρηγορήσει τώρα. Dhe apostulli Paul dërgon këtë letër apostolike për t'i ngushëlluar. Εμείς οι άνθρωποι λέμε μη στεναχωριέσαι. Ne njerëzit e thjesht themi që mos u mërzit, se jeta vazhdon. Όλοι θα πεθάνουμε λέμε καμιά φορά. Shpeshherë themi që ne gjithë do vdesim, nuk është vetëm sa i vdiq. Δεν ακούει κανείς αυτά ό,τι και να του λέμε. Por nuk i dëgjon asnjë këto që ne mund t'i themi. Εδώ ο Παύλος θα πει μια αληθινή παρηγοριά. Këtu Pali do thot një ngushëllim të vërtetë, Που είναι έξω από τις ανθρώπινες ευχές. që do thot që kjo është një ngushëllim për jashtë njerëzve që bëjnë ngushëllime njerëzore. Είναι έξω από τα ανθρώπινα καλά λόγια. Është jashtë fjalëve të njerëzve të thjeshtë të botës. Αυτά που θα τους πει εδώ δεν έχουν ξαναϋποθεί άλλη φορά.
Këto që do të thotë Apostulli Paul nuk janë përsëritur ndonjëherë. Αλλά ο Θεός το επέτρεψε Por Perëndia Ati I lejoi να συμβούν αυτά σε εκείνη την περιοχή që I lejoi që të ndodhin të gjëra në atë zonë, για να μας τα γράψει ο Απόστολος Παύλος që Apostulli Paul të na shkruaj të letër και να έχουμε κι εμείς την εικόνα τι θα γίνει. dhe ne të kemi një ikonë të qartë se çfarë do bëhet dhe me ne. Γι' αυτό τους λέει, αδερφοί, δεν θέλω να αγνοείτε για τους κεκοιμημένους. Άγνοια, δεν το καταλαβαίνω. Vëllezër, nuk dua që ju të kërkosit për panjohurinë. Η άγνοια, αδερφοί, φέρνει στεναχώρια. Panjohuria sjell trishtim. Γιατί δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτό. Sepse ne nuk e dim pse ndodhi kjo. Η γνώση όμως Njohuria μας κάνει να καταλαβαίνουμε όλα τα πράγματα. Njohuria na bën që të kuptojmë të gjitha gjërat që ndodhin në jetën tonë. Αυτή τη γνώση δεν μπορούμε να τη βρούμε πουθενά. Σε όλο τον Të κόσμο. njohuri nuk mund ta gjejmë në asnjë vend të botës, Μόνο μέσα στο λόγο του Κυρίου. vetëm brenda fjalës së Perëndisë. Και τους εξηγεί ο Παύλος, Dhe I sqaron Apostulli Paul, εσείς λέει μη λυπήστε όπως οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Ju mos u trishtoni se si njerëzit e tjerë që s'kan shpresë, Γιατί οι άλλοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν ελπίδα. sepse njerëzit e tjerë jashtë në botë nuk kanë shpresë. Όταν χάσουμε ένα πρόσωπο που αγαπάμε, Në qoftë se ne humbim një person që ne duam shumë, τι παρηγοριά να δώσουμε. çfarë ngushëllimi mund të japim ne? Αν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αιώνια ζωή, Në qoftë se ne nuk besojmë se ekziston jeta e përjetshme, ό,τι και να πει στον άλλο δεν παρηγοριέται. çfarë do që ti thuash tjetrit për trishtimin që ka, nuk mund të ngushëllohet. Έχασα ένα πρόσωπο που αγαπάω. Humba një person që unë e dua shumë. Τι μου λες εσύ τώρα. Çfarë më thua ti tash? Εδώ όμως ο λόγος του Κυρίου Ktu fjala e Perëndis μας λέει τι συμβαίνει όταν φεύγει ένας άνθρωπος na thot se çfarë ndodh kur një njeri largohet και τι θα συμβεί και σε εμάς. dhe çfarë do ndodhi dhe tek ne. Γιατί και εμείς σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, δεν είμαστε έξω από αυτόν τον κόσμο. Dhe ne në këtë botë jetojmë, nuk jemi jashtë kësaj bote. Και τους λέει τώρα, Dhe I thot εάν πιστεύουμε, στο 14, tek vargu 14, διάβασε τώρα το 14. sepse vargu 14, sepse po të besojmë se Jezusi vdiq dhe u ngjall, kështu dhe edhe Perëndia ato që kanë fjetur me anë të Jezusit do të sjellë bashkë me të. Εδώ μας λέει ότι αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και ανιστήθηκε, Ne në qoftë se besojmë se Jezu Krishti vdiq dhe u ngjall, αλλάζει όλη η ψυχολογία μας. ndryshon në gjithë me mënyrat e menduarit, Γιατί αμέσως έρχεται ελπίδα ζωής. sepse me njëherë vjen shpresa e jetës. Αφού αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, Kur u ringjalli Jezu Krishti, άρα κάτι μπορεί να γίνει και για το δικό μου πρόσωπο. diçka do ndodhi dhe me atë person që unë e doja kaq shumë. Εδώ πέρα όμως λέει τα πρόσωπα τα οποία πέθαναν χριστιανοί τώρα. Tashi thot për ato persona që vdiqën duke besuar në Krisht, Αυτοί οι οποίοι πέθαναν και ήταν μέσα στο Χριστό, për ato që vdiqën, që ishin brenda në Krisht, πού πηγαίνουν, ku ikin, δεν μας λέει εδώ, nuk na thot këtu, αλλά μας λέει ότι όταν κατέβει ο Κύριος, na thot që kur të zbresi Zoti, αυτοί θα είναι μαζί του. ato do jenë bashkë me ne. Πιστεύουμε ότι ο Ιησούς ανιστήθηκε. Besojmë që Krishti u ringjall. Αλληλούια. Aleluja, amin. Και όλα τα πρόσωπα τώρα, τα οποία Të gjithë persona që janë, πιστέψανε στη θυσία του Ιησού Χριστού, që besuan tek vepra e Krishtit, δεν πάνε πια στον Άδη, nuk vejnë në xhenet, në Adhi, tek Adhi, πριν από τον Χριστό πηγαίνανε στον Άδη. përpara Krishtit veshin tek Adhi. Αλλά όταν ήρθε ο Κύριος μας, αδερφοί μου, Por ku erdhi Zoti jon, άνοιξε την πόρτα αυτή του Άδη. hapi derën e Adhit, Από εκεί δεν μπορούσε να βγει κανένας. në aty nuk mund të ditë askush.
Και δεν μπορούσε να βγει γιατί όλοι ήμασταν μαρτωλοί. Sepse nuk mund të ditë askush sepse të gjithë ne ishim mëkatar. Για να ξεκλειδώσεις αυτή την πόρτα και να βγεις έξω, Që ti ta hapësh atë derë dhe të dalësh për jashta, έπρεπε να ήσουν αναμάρτητος. duhet ishi pa mëkat. Δεν υπήρχε όμως κανένας. S'kishin njëri atëherë pa mëkat, Γι' αυτό και όλοι είμαστε κάτω από τη σονάρια. sepse ne të gjithë jemi poshtë në anë. Όταν όμως έρχεται ο Ιησούς μας Χριστός, Dhe kur vjen Zoti jon Jezu Krisht, αυτή είναι η απόδειξη μεγάλη. ajo është vërtetësia jonë më e madhe. Λέει στο δεύτερο ψαλμό, Thot tek Psalmi 2, ανοίξατε πύλες της κεφαλές σας. hapni portat e kokës suaj, Μάλιστα στα ελληνικά σημαίνει άρατε, σηκώσετε. do të thotë në greqisht do të thotë që ngrini koka, Θα περάσει ο βασιλιάς της δόξας, λέει. që të kalojë mbreti i lavdis. Ποιος είναι, λέει, αυτός ο βασιλιάς της δόξας? Dhe kush është ai mbreti i lavdis? Ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Zoti i forcës, ai është mbreti i lavdis. Γι' αυτό εδώ πέρα μας λέει, αν πιστεύετε ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, Në qoftë se ju besoni që Jezu Krishti vdiq dhe u rinjall, αν δηλαδή υπάρχει ένα πρόσωπο που τις άνοιξε αυτές τις πόρτες, në qoftë se ekziston një person që i hapte to dyrë, είναι το μόνο πρόσωπο που πρέπει να εμπιστευτούμε. që është i vetëm person dhe personazh që ne duhet i besojmë. Και λέει ότι γι' αυτό τώρα δεν πηγαίνουν οι ψυχές πια εκεί των πιστών, Dhe prandaj që shpirtat e besimtarëve nuk ikin më në atë pikë të kadhi, των απίστων πηγαίνουν ακόμα εκεί. jo besimtarët vazhdojnë të ikin atje. Των πιστών όμως, μας λέει ο Kurse të Παύλος, besimtarëve na thot apostulli Paul, θέλω να αναχωρήσω, λέει, dhe thotë që dua që t'i ndaj, για να πάω κοντά στον Κύριο, γιατί εκεί είναι πολύ καλύτερα. duhet t'i ndaj që të vete afër tek Zoti sepse aty është më mirë. Δεν έχουν όμως πάρει σώμα όλες αυτές οι ψυχές, Ato shpirtat nuk kanë marrë akoma formë trupi, παραμένουν ψυχές. vazhdojnë të qëndrojnë shpirtar fryma. Σώμα δεν έχει πάρει κανένας ακόμα. Trup nuk ka marrë asnjë deri tash. Πηγαίνουν στο θυσιαστήριο εκεί του Κυρίου στον ουρανό Vejnë poshtë altarit të Zotit και περιμένουν. dhe presin ditën që duhet që të bëhet. Ο μόνος που πήρε το άφθαρτο σώμα ήταν ο Χριστός μας. I vetmi që mori trup të paprishur ishte Jezu Krishti. Ανέστησε ο Κύριος μας U ringjall Zoti jon, το παιδί της κόρη του Ιαΐρου, ngjalli gocën e atij Jairit, το παιδί της χήρας στην Ναΐν, vajzën e të ves Naimit, ανέστησε το Λάζαρο, ringjalli Lazari, ξαναπεθάναν όμως. por prap vdiqën. Ο μόνος που έχει αναστηθεί με το νέο σώμα I vetmi që u ngjall në trupin e ri είναι ο Χριστός μας. është Krishti jon. Και τον είδαν οι μαθητές. Dhe nxënësit e tij e pan, Θα πει ο Πέτρος και ο Ιωάννης do thot Pietri dhe Gjoni, ότι τον είδαμε, e pam, τον ψηλαφίσαμε, e prekëm, φάγαμε μαζί του hëndrëm bashkë me të, αφού ανέστη εκ νεκρών. pasi ishte ringjallur nga të vdekurit. Και τον είδανε με αυτό το άφθαρτο σώμα. Dhe e pan me këtë trupin e paprishur. Δεν το έχει δει άλλος αυτό το σώμα, εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα. Nuk i kishte parë njëri këtë trup, ne se kemi parë akoma këtë trup. Πώς ήταν αυτό το σώμα? Si ishte ky trup? Πρώτα απ' όλα βγήκε μέσα από τα σάβανα. Εκεί που ήταν μέσα στο μνημείο, μέσα στα ρούχα τα σάβανα. Para është që doli nga ambulesa që ishte më shkelur. Όταν πήγαν οι μαθητές και σκύψανε στο μνημείο, Ku vajten që u futën brenda në varr, τα σάβανα τα είδαν έτσι εκεί. ato pëlhura që ishin më shkel trupi i Zotit ishin të shtrira. Πώς βγήκε το σώμα από μέσα? Si doli ai trupi nga brenda atyre? Οι Εβραίοι σε φασκιώνανε έτσι γύρω-γύρω. Hebrejt atëherë të mështjellshin mirë trupin. Έβαζαν αρώματα που ήταν κάτι κολόδι υλικά έτσι.
të hidhshin në trup disa roma që ishin si ngjitse. Αυτά είχαν γίνει ένα με το σώμα όλα μαζί. Ato porula ishin bërë një me trupin. Αυτά ήθελε μαχαίρι για να κόψεις, πώς θα τα ξανακάλεσα ο Πάτος. Ato duhesh një thik për ta ndarë që të ndash nga njëra Ο tjetra. Κύριος βγήκε, Zoti doli αυτά μείνανε και εκείνοι τα. dhe ato që ndruan aty pa lëvizur. Μπήκαν οι μαθητές μέσα, U futën brenda. το είδαμε λέει με τα μάτια μας λέει ο Ιωάννης. Ne me sytë e tua, thot apostulli Gjon. Εγώ λέει είμαι αυτόπτης μάρτυρας, το είδα. Unë jam dëshmitare kulare, pash. Και ο ειδών λέει μαρτυρεί και είναι αληθινή μαρτυρία του, εγώ το είδα με τα Dhe ai μάτια. që është i pranishëm e dëshmon atë sepse e pa me sytë e vet. Δεν υπήρχε σώμα. Nuk kishte turp. Τα σάβανα στη θέση τους. Ato polurat ishin në vendin e tyre. Και ενώ ήταν μαζεμένοι οι μαθητές, Aty ku ishin të bashkuar nxënësit, να ο Κύριος ανάμεσά τους. dhe ja shfaqet Zoti në midis tyre. Τρομάξανε. U tremën fillimisht, Μήπως είδαμε ένα πνεύμα, mos pam një frym, μήπως είναι ένα φάντασμα. mos është një fantazëm. Κύριος μας ελάτε εδώ. Εγώ Dhe Zoti i thotë që hajteni këtu sepse unë jam. ψηλαφίστε με λέει. Më fërkoni, më prekni. Δεν είναι μια ψυχή, ένα πνευματικό, Nuk është një frym shpirtërore, γιατί την ψυχή μας δεν μπορεί να τη βιάσουμε. sepse shpirti jo nuk mund ta kapim, shpirtin tonë s'mund ta kapim, Αλλά ο s'mund ta Κύριος prekim. λέει ψηλαφίστε με. Dhe ai i thotë që më prekni. Είχε σώμα ο Κύριος. Kishte trup Zoti. Αλλά αυτό το σώμα δεν είναι σαν το δικό μας. Por ai trup që kishte Zoti nuk është si trupi jon. Πώς μπήκε μέσα με κλεισμένες τις πόρτες. Qysh u fut Zoti me dyert të mbyllura. Κλεισμένες οι πόρτες, τα παράθυρα. Dyert ishin të mbyllura, dritaren ishin të mbyllura, Zoti u fut brenda, Να ο Κύριος στην në μέσα. mes. Μετά βλέπουμε να αλλάζει μορφή. Pastaj shikojmë që ndryshon mënyrë paraqiturit. Με άλλη μορφή εμφανίστηκε στους δύο που πήγαιναν προς Εμαούς. Me tjetër paraqitje ju shfaq atyre nxënësve që po ishin për në Semau. Με άλλη μορφή τον είδανε αυτοί που ψαρεύανε εκεί στη θάλασσα. Me tjetër paraqitje ju shfaq atyre që peshkoheshin në liqen, në det. Η Μαρία στην αρχή δεν το γνώρισε, λέει πως είσαι Κυπουρός. Maria nuk e njohu, mendoj se mos ishte kopshtari. Ένα σώμα άλλο, Një trup tjetër soi nga Ioni. Και τον είδαν πάνω από 500 αδερφοί E pan më tepër se 500 vëllezër, να τους δίνει μια τελευταία εντολή. që e pan më tepër se 500 vëllezër për t'i thënë një këshill të fundit, Να περιμένετε να λάβετε δύναμη, λέει, εξ ύψους. që të prisni, që të merrni fuqinë nga lart. Και ενώ τον βλέπουν τον Κύριο να ανεβαίνει, να Dhe në ato ανεβαίνει. moment që ato e shikoshin, Zoti filloi të ngrihesh, Τον κοιτάζανε, τον dhe κοιτάζανε. shikoshin lart, Ανέβαινε αυτό το σώμα. hypte ai trup lart në qiell Φτάνει πάνω στα τόσο μακριά, dhe shikoshin që ai vajti ka shumë lart τον χάσανε. dhe u humbën asy. Είχα πάει σε ένα αδερφό που είχε περιστέρια. Kisha vajta tek një vllaj që kishte disa lloj pullumbash, Κοίτα μου λέει, τα πετάει, τους λέει πηγαίνετε ψηλά. i merr ato pullumbat dhe i çon dhe ato Τα fillojnë κοίταζα, τα κοίταζα, τα largoheshin κοίταζα. shumë lart, i shikoja. Τα έχασα. Për një moment unë i humba ka sy, nuk i Τι pash. γίνανε. Dhe i thash, çau banko. Τώρα λέει αυτά είναι ψηλά, δεν τα βλέπεις εσύ. Tash ato janë shumë lart, ti sy vjet nuk arrin dot i kapi. Και τι θα γίνει τώρα, τα έχασες πάει. Tash çfarë do bëjmë? Çfarë do bëj? I humbe ato pullumba. Όχι. Jo, thot, nuk. Βγάζει κάτι άλλα περιστέρια λίγο έτσι απ' έξω. Dhe fillon nxjerr disa pullumba rreth për qark aty Και përpara. ξαφνικά τα βλέπεις από τον ουρανό, βουπ, και έρχονταν όλα έτσι κάτω. Τι θα Dhe δω. pa pritur, pash duke zbritur në mënyrë shumë të shpejtë. Έτσι θα αυτή ο Κύριος μας θα. Kështu do vi dhe Zoti jon vëllezër dhe mirë. Τι είναι ούτι λέει οι πετώμενοι ως περιστερές, έτσι θα πετάξουμε και εμείς. Ποιοι είναι αυτοί που πετάνε όπως τα περιστέρια. Kush janë ato që fluturojnë si pullumbat, Έτσι θα πετάξουμε όπως λέει. kështu do fluturojmë dhe ne. Και λέει να μην λυπούμαστε, Dhe thotë që ne mos të trishtohemi,
Γιατί Sepse αυτοί που πέθαναν με τον Κύριο τους φέρει μαζί του. ato që vdiqën në Krisht do t'i sjellë bashkë. Και τους λέει τώρα τη διδασκαλία. Dhe i thotë doktrinën. Όσοι είμαστε ζωντανοί, δεν έχουμε πεθάνει όταν θα κατέβει ο Κύριος. Ato që janë të gjallë, që nuk kanë vdekur, derisa të vi Zoti, Γιατί κάποια μέρα θα έρθει ο Κύριος πάλι. sepse një ditë mirë do vi Zoti përsëri. Όταν έφυγε στον ουρανό ο Κύριος, μετά βλέπουν δύο αγγέλους εκεί πέρα. Kur ikën Zoti lart në qiell, shikon dy engjëj aty pranë. Τους λένε άντρες Γαλιλή, τι κοιτάζετε στον ουρανό? I thotë ju burra Izrael, çfarë shikoni lart në qiell? Έφυγε ο Ιησούς, δεν το ξαναβλέπετε. Edhe iku Jezu Krisht, nuk mund ta shikoni më. Αλλά όπως τον είδατε να πηγαίνει πάνω, Kështu siç ju e pa që ai hypi për lart, u ngjit për lart, θα τον δείτε να κατεβαίνει. do ta shikoni dhe kur zbresi. Το πιστεύεις αδερφέ? Të beson vllai modrena. Εγώ πάντως γι' αυτό ζω. Unë për këtë jetoj. Η ζωή μας είναι αυτή αδερφέ μου. Jeta jonë është kjo këtu për të besuar Αυτή në τη μέρα Krishtin. περιμένουμε. Këtë ditë të madhe presim. Να αφήσουμε αυτό το σώμα που πονάει, κουράζεται, ταλαιπωρείται, υδρώνει. Ta lejmë të trupin tonë që mundohet, lodhet, ka dhimbje edhe vështirësohet në jetën e përditshme. Όλο κόπος είναι. Jeta jonë është mundim. Από 12 χρονών που βγήκα στα μεροκάματα, λέω όλο κοπιάζω. Nga mosha 12 vjeçare që dolën në ditë pune, gjithmonë unë mundohem dhe sakrifikoj. Θα τελειώσουν αυτά όμως. Do marrin fundi herë mirë. Και θα κατέβει ο Κύριος λέει, Dhe do zbresi Zoti, αυτοί που πέθαναν χριστιανοί τώρα, ato që vdiqën në besimin në Krisht, θα πάρουν νέο σώμα, θα do τους φέρει μαζί marrin një του trup të ri. και ξαφνικά θα τους δούμε μπροστά μας με νέο σώμα τώρα, όπως το σώμα του Κυρίου μας. Papritur do të shikojmë një trup të ri përpara Krishtit, siç mori Krishti trup të ri, ashtu do marrin ata. Μόλις τώρα αυτοί θα λάβουν αυτό το σώμα, Në momentin që do marrin atë trup, ξαφνικά σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου papritur në qindrat e sekondës, μας λέει ερειπή οφθαλμού. Το ανοιγόκλημα του ματιού είναι 1/10 του δευτερολέπτου. sa hapë mbyll syt, sepse hapja mbyll syt është qindrat e sekondës, Θα είμαστε ζωντανοί κάποιοι άνθρωποι. do jemi disa njerëz dhe jenë të gjallë. Δεν ξέρω εγώ αν θα είναι γιατί έχω και μια ηλικία. Nuk e di se a mund të jem sepse Αλλά kam πιστεύω një ότι πολλοί από εμάς εδώ θα είμαστε, ίσως και Dhe όχι. besoj se shumë prej nesh do jenë, Γιατί είναι πολύ κοντά αυτή η μέρα. sepse kjo ditë që flitet është shumë afër. Αλλά αυτοί που θα ζουν εκείνη την ώρα, Por ato njerëz që jetojnë, që të jenë të gjallë në ato momente, όσοι είναι έτοιμοι, sa janë të përgatitur, ξαφνικά θα δούμε το σώμα μας να αλλάζει. papritur të shikojmë trupin tonë që do ndryshojë. Προσέχτε, δεν θα εξαφανιστεί το σώμα, Nuk të keni kujdes, nuk të zhduket trupi jonë. θα αλλάξει μορφή. Do ndryshoj paraqitje. Αυτό το φθαρτό τώρα, Ky trup që prishet, αν πέσουμε από 5 μέτρα, θα τσακιστούν από καλά μας. nëse ne rrëzohemi nga 5 metra, do i thym gjitha kocka. Δεν θα είναι πλέον τέτοιο σώμα. Por ky trup nuk do jetë më, nuk do ekzistojë. Θα είναι ένα σώμα που με μία θα περάσει το διάστημα, Do jetë një trup që me qindra sekondë do përshkruaj universin, θα περάσει αστέρια που είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός do përshkruaj përmes shumë yje që janë me miliarda ditë lart και σε χρόνο 0 θα λέγαμε, dhe në një kohë zero θα είμαστε εκεί, do jemi lart στον atje, ουρανό με τον Πατέρα. do jemi aty lart në qiell me Atin ton. Αυτό το σώμα περιμένουμε αδελφοί. Ne vëllezër motra këtë trup presim. Γι' αυτό ζούμε. Për këtë jetojmë. Αυτή είναι η ελπίδα μας τώρα. Ky është shpresa jonë. Αυτή είναι η πραγματική παρηγοριά. Kjo është ngushëllimi jon i kryesor. Θα ακουστεί λοιπόν πρώτα μία σάλπιγγα Θεού λέει, Do dëgjohet një buri perëndie,
θα ακουστεί. Δεν είναι αυτή η σάλπιγγα, δεν είναι αυτές οι σάλπιγγες που βλέπετε στην Αποκάλυψη. Kjo është një trompet që nuk është nga ato trompetat që shikoni ke spulesa. Εκείνες είναι σάλπιγγες που σαλπίζουν άγγελοι. Ato janë trompeta që i fryn engjëj. Εδώ αυτή θα είναι του Θεού. Kjo trompet do jetë trompeta e Perëndisë. Σάλπιγγα Θεού λέει εδώ. Tu thotë që do jetë trompet e Perëndisë, thirrja e Perëndisë. Θα ακουστεί η φωνή αρχαγγέλου. Dhe do dëgjohet një zë kryeëngjësh. Τι θα λέει η φωνή του αρχαγγέλου? Çfarë do thotë zë kryeëngjësh? Μας το λέει εκεί στις 10 Παρθένες. Na thotë aty tek 10 vergjeresha. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Tashi dhëndri po vjen, ngriuni që të bashkoheni bashkë me të. Αυτή θα είναι η φωνή του αρχαγγέλου. Kjo do jetë zëri i kryeëngjullit. Το λέει εκεί, ακούστηκε φωνή, λέει, κραυγή, δυνατή θα είναι αυτή. Thot aty që u dëgju një thirrje e madhe, një thirrje shumë e fortë. Και τότε λέει οι Παρθένες ετοίμασαν τις λαμπάδες τους. Dhe vergjëreshët u zgjuan dhe filluan të përgatisin llambat e tyre. Αλλά όλων οι λαμπάδες λέει σβήνανε. Disa të gjithë llambat filluan të fikeshin. Κάποιες όμως Disa ήταν φρόνιμες. ishin të mënshura. Είχαν πάρει μαζί τους λίγο λαδάκι παραπάνω. Kishin marrë me vete pak vaj me vete. Πήρανε, το βάλανε μέσα. Morën dhe futën aty ke ajo llampës. Έφτιαξε η λάμπα. Filloi llampa të merrte veten dhe ndriçonte më tepër. Οι άλλες είχαν κάποιο χρόνο εκείνο να μιλήσουν. Disa prej tyre kishin një farë kohë shumë të shkurtër që bisedoshin me njëra tjetrën. Δεν είναι πολύς αυτός ο χρόνος. Nuk është kohë shumë e gjatë, Γιατί λέει ότι αν είσαι στο δρόμο δεν προλαβαίνεις να κατέβεις κάτω. sepse thotë nëse ti lart në terrasë mos arrit të zbresësh poshtë. Άρα είναι πολύ λίγος αυτός ο χρόνος. Ajo kohë është shumë e shkurtër, shumë Να ετοιμάσουμε τη ngushtë, λαμπάδα μας εκείνη që την të ώρα. përgatisim llambën tonë për atë orë të ditës. Λένε οι μωρές, μας δίνεις λίγο από το λάδι σας. Ato të pamendura i thonë që do na japish çik vaj nga llamba jote. Λέει, μήπως δεν φτάσει σε εμάς και σε εσάς. Nuk mund t'ju jap se nuk i dihet që do na dalin ne apo edhe juve. Πηγαίνετε να βρείτε σώσους που κολλάνε. Ikni dhe kërkoni dhe mund të bleni aty ku shesin. Αλλά ώσπου να πάνε, ήρθε ο νυμφίος. Derisa ato të shkoheshin për të blerë vaj, erdhi dhëndri. Μετά λέγανε οι άλλες, άνοιξε κύριε σε εμάς. Dhe i thoshin disa të tjerave, o thot, hape dhe ti portën tek Στα nane. ελληνικά λέει το αρχαίο κείμενο, ο κύριε, δηλαδή δεν σας εγνώρισα. Në greqishën e vjetër thotë që unë nuk ju kam njohur juve. Ο Κύριος μας δεν θα πάθει αυτό που πάθει ο Ιακώβ που του έδωσε τη Λία και τη Ραχήλ. Ο Κύριος μας θα πάθει αυτό που πάθει ο Ιακώβ που του έδωσε ο Λάβαν αντί τη Λία και τη Ραχήλ. Zoti jo nuk do të psoj atë që psoi Jakovi që vend të Rakeles mori lirën. Ο Κύριος μας θα τη δει τη νύμφη και θα πει, έλα εδώ παιδί μου. Lera. Πώς θα τη δει? Si mund ta shikoj? Από το φως. Nga drita. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Kjo është ndryshimi, me kjo karakterizon. Και θα φύγουμε με τον Κύριο, θα αρπαχθούμε λέει. Do ikim me Zotin që të rrëmbehemi. Αρπάζω σημαίνει το άρπαξε και έφυγα. Rrëmbim do thotë që unë rrëmbej diçka dhe iki, largohet. Ο κλέφτης αρπάζει, δεν αρπάζει και μπαίνει μέσα και λέει το άρπαξε, αλλά σκάτσω λίγο τώρα εδώ μέσα. Nuk është si puna e dudit që futet me një shtëpi, rrëmbeni diçka, thotë po rritë edhe 2-3 Γιατί είναι minuta, θα έρθει σαν κλέφτης. sepse thotë që do vi si puna hajtutit. Αρπάζει ο Κύριος την ύφη του και φεύγει. Zoti vjen e rrëmben nusën e tij dhe largohet. Μετά αδερφοί μου θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Pastaj mas rrëmbimit do jetë shumë vështira gjërat. Μας λέει εδώ περιγραφή, Na thot këtu fjala e για τον Perëndisë, χρόνο λέει, δεν χρειάζεται να σας πούμε, për vitet që do ndodhin nuk është nevojë. τους είχε εξηγήσει φαίνεται όταν ήταν εκεί, Ja shpjegon ku ishte aty ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται σαν κλέπτη στη νύχτα. dhe i thotë që dita e Zotit do vi si hajtuti në darkë. Ο άγνωστος χ που λέμε, Ajo pa njohuria ose iksi që është είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. rrëmbimi i kishës.
κανείς δεν ξέρει ούτε τη μέρα, ούτε την ώρα, Asi ούτε nuk τον e χρόνο. di ditën, orën, momentin. Ξέρουμε ότι είμαστε πολύ κοντά από τα σημεία, E dim sepse është afër dita e Zotit, sepse na tregojnë shenjat që po ndodhin, αλλά δεν μπορεί κανείς να μας πει πότε θα έρθει ο Κύριος. por asi nuk na thot se kur do vi Zoti me saksi. Και είναι σοφός ο Θεός, δεν είναι σε... Dhe besoj se Zoti është shumë i mençur. Γιατί αν ξέραμε ότι θα έρθει αύριο, σήμερα όλοι θα είμαστε στα γόνατα μέχρι αύριο. Në qoftë se ne do ta dishim që të Zoti vinte nesër, ne do ishim gjithë natën duke pritur Γιατί në εμείς gjuhë. είμαστε πολύ λίγοι άνθρωποι. Lutje, sepse ne jemi të djallëzuar njerëz. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ αν το πιστεύεις αυτό θα είσαι συνέχεια έτοιμος. Në qoftë se ti je person tash i kthen, ti do jesh gjithmonë në gatishmëri duke lutur. Για να δούμε, το πιστεύεις τώρα, λέει ο Κύριος. Dhe thot Zoti, tash ja ta shikojmë ne person këtë që po them apo jo. Να πως δοκιμάζεται η πίστη. Ja ta shikojmë që si provohet besimi. Εσείς, λέει όμως, αδερφοί, δεν είσαστε οι νύχτας, είσαστε οι ημέρας. Dhe Zoti thotë që ju nuk jeni bite e natës, jeni bite e dritës. Γιατί αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι φως. Sepse këtë që ne lexojmë është dritë, Μας φωτίζει. na ndriçon. Οι άλλοι άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Dhe njerëzit e tjerë nuk e dinë këtë, Έχουν άγνοια. kanë një panjohuri, Θα έρθει αυτή η μέρα και θα τους πιάσει στον ύπνο. Δεν Do vi kjo καταλαβαίνουν. ditë, do t'i gjej në gjumë gjitha se nuk arrit ta kuptojnë. Μη μας πιάσει εμάς στον ύπνο. Dhe unë uroj që mos ta kapi gjithë në gjumë. Και άρα λοιπόν, οι αδερφοί μου, Por thoti diçka, να είμαστε άγρυπνοι, të jemi të zgjuar, να μην έρθει αυτή η μέρα σαν κλέφτης. që mos vijë dita si hajduti. Δεν το ξέρεις πότε θα έρθει. Nuk e di se kur do të vi. Ο αδερφός μου έχει ένα μαγαζί εκεί στην Αθήνα. Vllai im ka një dyqan atje në Athinë. Είχα πάει μια χρονιά να τον βοηθήσω, ήταν Χριστούγεννα, Kisha pajtur një ditë pranë Krishtlindjeve και μου λέει κουρασμένη το βράδυ dhe më thotë që ishte jashtë mas i lodhur në darkët, να κλείσουμε 12 τη νύχτα, μου λέει, ta mbyllim rreth orës 12 të natës, να κοιμηθούμε 2-3 ώρες, të flejmë 2-3 orë, να κάνουμε ένα μπάνι και να έρθουμε το πρωί να συνεχίσουμε. të bëjmë një banjo dhe të fillojmë të punojmë përsëri. Εγώ βαριόμουν να πάω, λέω, δεν κάνουμε εδώ ένα μπάνιο. Dhe unë të portoj që ti ke shkruar për gjithë, të them që bëj një banjë këtu në Πάμε να ξεκουραστούμε. Πάμε shkojmë që të çlodhemi. Γυρίζω με 3 η ώρα, Kthehemi në orën 3, βλέπουμε την αστυνομία. shikojmë policin, Δικό σας είναι το μαγαζί. juaj është dyqani. Σας το κλέψαμε. Ja u vodhën thotë. Είχαν ανοίξει, είχαν σπάσει τις τζαμαρίες, τα είχαν. I kishin thyrë xhamat gjitha. Αν ξέραμε ότι θα έρθει εκεί την ώρα ο κλέφτης, θα φεύγαμε. Në qoftë se ta dishim që hajtuti do vinte në moment në ato momente për të xhamin do ikshim ne. Δεν φεύγαμε. Nuk do ikshim, Δεν το ξέραμε όμως. nuk e dishim atë. Ξαφνικά πάμε, Pa pritur ne shkojmë në orën 3, αλλά ο κλέφτης είχε πάει. po hajtuti kishte vajtur, e kishte bërë dëm. Και εκεί πήρα ωραίο μάθημα, Dhe aty mora një mësim të mirë. Λέω, δεν ξέρεις. Atëherë them që nuk e di. Μη πεις ότι ξέρεις. Mos thuaj asnjëherë që unë e Μη di, πεις ότι υπολογίζεις. mos thuaj asnjëherë që unë e llogaris, Ούτε ξέρεις, ούτε υπολογίζεις. as nuk e di, as nuk e llogarit dot, Αλλά πρέπει να είμαι συνέχεια έτοιμος εγώ. por duhet të jem gjithmonë gati. Ήρθε ο Κύριος, αδερφοί, να μας δώσει να το καταλάβουμε καλά αυτό. Vjen Zoti që të na afusi brenda zemrës dhe në mendjen tonë për ta kuptuar këtë gjë, Γιατί αυτή η μέρα πλησιάζει. Πολύ sepse γρήγορα. ajo ditë po është shumë afër. Αλληλούια. Aleluja. Ήρθε να μην λείπει κανείς από εμάς. Dua që asnjë mos të mungoj nga ne. Αμήν.